Better twelve wak mawuno neno wa kichande juju man itar paluo TV kuno o winyo lok mawan wakelo botulu tua anameta joluo juju kachel achel kuna no tini nino dwe dongti wa ia bero lo medwe ma beach mwakali wario kipiera rio we a beach bene anatamni ye wega chak jollo panelist magitiga kany kachel achel mano ki ichia mayung acham achako kibot mamana man mego madit i tarpaluo kany mego foyo Apoyo ben apoyo ututwal. yes foyo ka ingere chuchot kidiere no atikila mera Lady Grace foyo Mot matek. Mot bodan away. foyo ditwal kidong man latin root pamego achiel ma ono ko rueny pe kar mo kidong tieno dugu paska wajoli tutwal Fire, try to walk you away. eyo dano mo nien mo pero tiega kan chi wachi ai gere e panelis man achiel maker ne na mieto twale dong penen ne na tini to chido ki angeni tien no chunyo kweo bedong apoyo aya man matin manen kika piny en man ne chalo chol eto dero mero rema ye manok enuni man Fred ngam madong chochoke ben kilega na kita waje kere chengjui omier do dakruata Ana poe tsalu mera poe dano dichu fire poe ne fire timu ne da gulo. yes ka ichia mapiny ki yun ya chuch atie ki Dr. Caesar apoe to doctor Ana maron de poe batak yan. Boy bene kidong lutua ki war madit ye wega jol wele mawatikere ki wan tiani man mena machiel ki ichia yu acham ki yung piny atie ki ladit man Samuel Olara ma en beno pino ne chalo bena yupi do ngoke koyo nena ofo editwal Apoyo tu ala moro daro duju. Apoyo mada. ofo Yeah. Yeah. ofo editwal yeah, kidong kiwar matit penendo ye anajol Mr. Odong Andol ma en tie dano ma tie kubiri ikit me kwete ibo piny ma en ko ngwak be wacho kakama en ti ye eto chochoke beno pero pajo botwa kakany kun en ki dul merocho pajo man dul ma fudong kubiri itika timo jemi mauno kai kom lo ono mir yawno ki chakwa chan chiwo puoyo ni kubiri rocho pajo bino icha mado pore we koloto waneno ni pajo mamegwa oroche dugu kakara ajuli matek hanro Afoyo de ben afoyo luwinywa kijo matie kanywako tam kwed wadujo amor ulutua. yeah poi ritual lutua kadong kumbiti wadonya ti kum lok matie wan watie tini kaneno ni wanywako lok mapira tek man lok jemi manyen matiga ki irocho pajo wana choli pol kara kakin moni uling la kir moni kenyu wiwa kyer chi willo iye si wamiro niang kache nen gwak kino mo manyen tika time i kaber man merocho pajo wek no dano beno bet kingech chio mi otini wan wakelo mera ano kachel ki megi wachel bene Samuel wek no kakam magien geramo miyo lok wek wawiny kaka enini chino wan beno wawinyo chichot wafoit twal la bombalo kara piana niang ben ni tichimu kene tie si wek wamini kare we in ke dony itietewa gina ngo matika time kara ni enini chake madung waberu igora me pongduon edition Mario paka wa kumbiri enini ngo motiga time kido ngo mo bitime chichoke papoyo Be tutwal de ben
ki panelist mo kane duju amer bena po un jo mautie yamo kanywa ko tam kwedwa kilo tuo mateka winyu lok magebe nywaro an nyao dong hanon Michael an atie akonyo tich mapajo irocho pajo eto mekwete mega an bena tiyu laka nam chomeo kumberi mana loko ne an atie Nigeria kama atika kupe ya kwedu dong tich mate pajo ikom lok me rocho pajo tie mapol dano neno penyo leng kakare pian luwake tich tika wot ke peny karibet watie bene ke goro mogo manonok ni ching put lam ka wai ching lam dano pe yao mene me tiu tich me konyo ko rocho pajo eto dano tamone umiere ijal jeme machalo lim ki jeme me tich mo kanene matika binu mot eto wamero kom dano matiki dero bene wako binu kony ko secretariat wako chumeo karibedi nano penya leng jeme mano mier kumbero bet katime matek ene communication malobo tich magetimo matek ilokum rocho dar kwan pian dar kwan managa wabet ka dongo duru mier gi chwalo teno wakar wakenyeng approach magiluoni pilot me achiel meneno ket ma waromo implement kede en actually scholarship man magiluoni dar kwan ne roteno ge gamo ge weng igang kwan ma kumbede chawane watie kile tieno kwan ma dar kwan ti ye me chwalo ge gang kwan gen pier bichel ket ma gicheke onyo ge yobo kwede chon eto tie yop mokene ma pat ma gang kwan mokene geno bedo ka konyo ko dar kwan me kate ki basari moko mateno o weko wele da ko karo keta no wano pia ko kede chi ma wa confirming magemene wai church ene no tie le tieno maromo pier bichel we ario in total magen kumbere chawane kitika kwan ki yup man ma un lo pajo eno tika konyo meno limpere meno ene amera duoku report church mage choyo no me weko me dano wote no ngechi enini tie draft ma ananeno bene eto peya no gitia ko tiche chipi goro me ching ma petie muromo weko jemine mo kane kor jo mogo ene mier geno kai timo manda loke tim kuja chichao kane kado doko kumen ko dok ka wiri ka deka chung dok luori mena ma mier chak kwede chen gini ene tia di wa matek ma mano biana chel mana mera leg won lutua ma ote kono ngeni ngechi tie yo mo kane ma pat secretariat pia gonya me jolo in ka tich pian tich en me rojo pajo ni watiu me nono chul peye dano matie rojo pajo ni wen ka oneno gi bino me nono ni kwanyo executive director ma ene kumbe di doro ket ma yop mukane ni duju wor kwede chipol jo me neno gi bino office me rojo pajo gi tich me nono ka oneno wala dia tikenyo man wen jo ati tiu tich me nono la bon chul mo chi kaini no kare kadi bini tiyo cha bera chel keken oloto no nyeko ge mo ana mera watchman wero kon dano oloto neno bene ni man jeme lwak ma mekwa o mierwa bet ka waka metimo ge mo ye dong kom dero kwani ka wono ngeyo pilot nyoro ni no put gitika tema wa meti wa non puony ke kome kama obitiyu mabe kama no mierwa yobi kama no watimo maber mier wa mete ki nuoyo ke rwaye mene gin ma wano timo don kama gora mera wichu wanene ye ene gora mera limo bedu tie matek pien ngeu der kwan pe bedu gin mo ma mier wan dok wa gen ne mono mo onyu you say ma don kumbere le diet mo ne chaw ngalo ni ene dok me mine wa kero metije ye achole miero a malo aliba chela le kata ki ngara chela me lo ba cholo meo der kwano bi chung matek riet dok be wat neno dong ni kumbe te chawa ni gine ni twer
ci dong en ker mo ne no me rayo limi ene fu dong watia tiji ye ma gen mau be time ye me wora nyim wabedo kanywa ko tam ikit me cha ko launching there kwan wek dong kumbeti ni pe obed mo ne en magi tema magi luone pilot chiman yupe eni tia wora nyim neno duene ye put pegi chimo pien kar touch man me launch put gitia yopo gemerni gitim mobilization weka launch bitime actually do you know ngechi enini ka ngat madong peo bini launch me der kwan piano bitime gulu ikit gum na mo agago kaberu duju ma actually ti yo bitime la wachel yupe biberu yob madit watika tamu kube ki ot kwango ngeje yamu mapol mapat ke channels mo kayna ma wan romo tik kwere chalo WhatsApp be YouTube kadiwal and live stream ge wamirni channels egini wang chan eni geno tuning ma ngechi eni ni miero opoke dan wang obet on the same page gin matia time o miere dano me padeo nen in real time ni tia time kage wachi donkong gi pon adugo mone me der kwane ucha enuni an opportunity madano bitimo ne wek bene gi moko ni der kwando gi tiara tin grayo le maroman le mi enini gibiter gi tiara nyim committee magaluone budget committee bi beru piny kaw bi luo dano me chako neno welle mi enini mwaka nyen romo cholo lutena di dong luteno mano gi bichimo gi me chako cholo gi mwaka manyen ni meta bene ni pegi chol gi kichena eno ni pe mwaka chele kan kichena tumo mir watieni chena magi rayo eni miero te wel luten eni paka gi tiyo S4 gi pien lokani pe wabi dugu ka bar wi ngati monia doke mi chena remo e kom lutenen mene ye approach ma der kwan mete ti kwere weri pedok diri maja wano chak koko unyolo tieno chak koko ni nen kong joine mandong abina kwana ti S3 keno doko peo kacher pe eni biberu mele wich iwe acholi ti mene ketma watika yopo kaida program nieno ne peya gichemo ka donge nywaho mage yobo weng mabe ti wano bikate yama tamoni kadi la kwet TV genke tar paluo biberu channel mabe me wek lutien wa matie team gen beno chung kedwa ka chel yob man mapajo ni amera nuo der kwan uberu pa in la ken gang uberu pa an pe uberu pa mono moni pe dok wa bicherni o chena wadong kumbeti ni pa wano ke bot luken gang umier gelek ke bot miri mo nyo mono mo enuni aliba cheli miero ke burri biberu ma waha diri ka ini chere o yad la cho chi no dakta mo ni matie tiji kumini uberu la ten ma ini kwanyo cheling aliba chelo nyo aliba rio me cholo ne idar kwan biberu mela wich ka itie lakpala ete kulu wi piere ngey ni magi wajo ni ini kony ko la tene ne wa chere gang kwan ti lo nga nyo ngalo dana ngala mene gin ma wan lutua mier wan kate kwede wanyang bene mabe ni eni dong ken me giki maka wan pe warojo gangwa winyu gin mateme ikel peny lara ngom luenye kinu mege lumege kumbeti ni winyu ni diang giteka wuko ne paju mewa diang mage wuko ni ini no ngom mage tia lanyo ne madiri ka ini penyo ni lutia na chweli dok kwene pepe ko me kuya peny wang dano mapeo yape kauno dano ma wang dio yape ini tamu ni lobo Israel binu tiung ngom me pu ki Entebbe airport me gulu tiung ki dege tero yare we got tugi wegi perie kabi wegi perie nyogi eto mekwa eni walanyo eka kamiyo ne gin mo matare pe wegi wel bajaj gin mo matare pe wektin ini beri vut kama be chimene gin ma lutua miero tam ni yapo wang ilokum der kwane pere tek umier pa weko dong kidong yob mera lem tie ye mapol wachini tung bot lutua matie ulaya chale UK wano bedo kwet gi kachoke chabet ria dek mukar ngej genti yob matek meneno kit yo mera lem yabo kit dul mapol mapat makonyo gi kit me jogo dog lemi eni weko bin ka konyo pajo mene begin ma wano ti tamani umier wan lutua mapajo bene geno chak neno ne
chi yupi enini kawano tiara ng'enyo bi konyo tutwal dong atamoni pere tek bene kana kwan wu nyeng kwan kama luteno ma choli au cholo tiye kingi watiki Archbishop Flynn Secondary School manonge ya Gago watiki Reverend Jabulani Ishoke manonge ya Gago watiki Koro High School manonge ya Gago watiki ko nonge pade dongi ken pade gina Gago chao kano tima keja ka ruju pian ketma ochoane kede enu watiki Bishop Angelo manonge ya Moro manu kakare watiki Favor High School manonge Gulu no ya Moro watiki Bishop Angelo mando rupe manonge ya Moro Bishop Angelo ya Moro Favor High School Gulu watiki Gulu High School matie Igulu City watiki Jabulani Ishoke manonge Kitgum watiki gangkwan mo kene mapat watiki dotumo ente kwor gianu so watiki gangkwan maromo gena chel Rio adek angwen beach mageno gam lutena choli pier bichel wia Rio enini dong yup mo kene ma watika nongo miriki bot dano ene ti jo matika penyo ni ka ana mero konyo latena chel pe amero ni ami cheling mo matira mera kony mer lateni enini yupe beru ni donc kumbe de kien luot ma wan tia luot ne me yobo program me der kwan ene meneno kitma wakelo kede private sponsorship palotero elni ite yob man me der kwan wek be lutin enini pedok gi chak popo ge nya in kwa mona e dok chuli in kwa nga dok chuli wek weunen ni lutin ma chuli tika konyo gi me cher gang kwan la bo poka mene ye kama wan tia neno kitma umier wa harmonizing kede process dok wa mi kilutin enini ker marom pedok moni ma ge cholo ki gine dok no tio la mal nyo ngat ma obe chole wa ana met la ten ma mega ni ge chwalo kwan we Kenya manu gin ma wano tia temu safeguarding against we go bet standard treatment routine wa nong ni gen ge tika meni ge kon man yo marom chimenu gen ma watia yop ne enu gin mu kane ma wano ponye ye wano ni ki ken le teno en magen tia cher gang kwane ti mu kane mateno mwa ge pe o put apawi abor te lokani tikelo ten en mier lu nyor gu bet ki ngej pian ngej chek me lobo kumbedi ni mam kwako tikele teno talo an enini an pe romo chako ture ka lokela ten pangati mo mageluone maina la bon twer pa wonne ti man kumbedi watia yopo policies mogo ke guidelines makonyo ket mawano dealing kile ten ene watiu kwetge dok war twer paliteno mene ekin jeme mawano tia ponyogi i pilot ene wek dong dire maja ka wano tierge no jeme wengte kore chengi karukuman laten ene ngeu twerne dano mau be dealing kila ten ben ngeu ngoma miere ene ti kila ten man yone ma war twer palaten pedok wek laten winyu chalo wege tia lanya chi yopi en wang man yop ma tia katiki lokum der kwan da kamera wachuni priority ma dit mukar ene lokum der kwan pian man dong watemo pilot wanen kama liete tiye dong wangeyo kama teke ki gor ne tiye mwa kama nyen dong kum launch ke komeni manyurni rayo lim ene gin madung pire tek mukar wek wa determining kum launch me program ke kome bi bedu lutena di madong wa binwo ene mwa ke mwa kumenu ni kwanyo gwa kadoke gi bedu pen gi no ni le medong gi no ma olo konyo doke wek ge medwell timene gin ma wano ti ye ma tek lokum der kwan lok mena mario tamu won bena gwa chao kano bedu ka winyo ne o bedu ka nano bera nywako ye yamu lok man me peto perennial crops mwanyi ma imiri mwakani enini watiki yop ni jemi mier olo chake jemi ma obe chake ni yop tie ma pol kar marocho pajo chako lok mwanyi wano miri kibot gamente wano miri kibot dul mukane magen tiu chok ki gamente gen bene ge miri gitel kwedwa rojo pajo wa yela pe kapi be papajo wan watiu ka chel dong watemo nining kitung bot dul mage egini
gen mer ne gen genen lu fu ma ker gi don ene gi kony eto rojo pajo wa ni wana chwako gi tamuni eno ni eto wan pe wa biti kitame eni pian wan watie pilate la te der ene dan mo ni ma ker ne koni tiki nuchu eka kwa kwata eka kwa mer ne piet tiene mia chel ke ken pien en ker ne enu mene ye kama rojo pajo tie chung ye don ka wunu neno bene maber dok ng'eyo ti kidano mano ye ong'weko pol pe obedo gien mayot omiere bet piny bed ka choke unen ngo magi bitimo upok tich in tich bibedo en wano wabi neno lok man lok kidano me ken gange bibedo ken tich mamekwa anga ma obi konyo wa lok kumpony kit ma wabi wot kwere bibedo nining kidong gien mapere tek eneni lim me konyo no program eni miero katiki bot gamente mayup enoni gitika mete keda nyim gitika nywako lok ka chao kene wunu neno ikin pony lokom peto mwanye mukene do chake o meno beri tutwale idul ma uno dongeno chako tiche chon gen dong tia mete nyim eto rojo pajo putika yupu jemige pian kumbere chawane mier wachere parishes wawot wachere gichak yer dano kikin parishes anga gi ubi beri yup man me pur mwanye gichak fonyo gi kidong gichak tiyu tich me neno ket ma gibe weko kodi o kere bot ge mene ye lokum peto mwanye eno dong obedo be kin luot kitam madano bedo kamiyo ne mapol bot rocho pajo ni mwanye mage beteme ni koni kadano uke ye mapol pian wun wi upo mwaka kena libario kya ngwan lokum vanilla ubiru matek wan eni weng pian an la der fu ana kelo kodi vanilla igulu chucha ho nyae kabedo eto po bedo ri chuku porro ma wachako koko chi penyi eni gi penyi man ka chuka mwanyo porro ko ngo magi betemo amera wach kilo tuani rocho pajo pete aneno mwanyi keken machalo yu achiel menyayo lonyo icheng dano nyo leme cheng dano rocho pajo eno weko waluone perennial crops tika neno kit wit fu mukene mapat mamiyo keru ki la tedero menongo lim ikina tie peto with yen mogo mawano luonge ni economic trees mano twaro bedo fruits machalo cashew nut la wo maja mana dugu ni arwata kila det mo achiel wae tie bino Nigeria ke Uganda ba tie bino Nigeria ka yenyo chok ma muyeme kama wili ye muyeme me achara UK chawa mluoge ne magulu niko ni an bana welo kigulu eto peko na achiel ni muyeme magulu teno palping tak eto niang ni muyeme tie Nigeria kanyma palping yot tien loke ni ka ini kwanyo ini nyige ni kinge ni ini kwanyo chi en moja chani ma ene mer ma yopo tich gel mone ma ene tim kwede ni no tiyo ko moromo pedore ko chwero o chi no matiri mo kitene chi mene ye kin jemi machalo opportunities ma wan pe wateka nene ye wateka neno gi chal jem ma obi loko kwa pa luak ma mekwa umiyo mier watiye chumiyo enini po bedo project ma wor per kene mwanyi ne tia wot kilo wor ene weng were nano kari bet jemi ne tia nyeke mot dano ti tukanu teru kar kum dano atamu ka git kenyo amat pi no wun ka gwak peny mo tie kum jemi egini wek wote doge yeo be o foi tutwal ano mio irwa lok ma be tutwal lok ma bejo ma ki irocho yub me rocho pajo ma ini no ni kare je maduong ono te time eto no petika winye tutwal si apoi in ni tiene oli wero tiga winye angeni panelists ka wun mo winyu loko ka chele enini ka otigi la peny ana lego ni anol ti dano ma okwano bene ruom malamal chi angeni no ober ka kato penyi kene chino je mogo cha la peny en pe biluore chi u penyo la peny mo ke ken wek eno gamo malupe ki yup ma matie kidong lok topic menier matini ajolo panelist mo ke ken matigi la peny
apoy okay saber mo carro vanno bene con locco muagni quello ritual entro il mobile che lo danno perché go twin ni me watch ne chulo chora ka por muagni kun ke ne ka ma pat ma actually chak ne muagni per don ye ti lo me wai me a looking gang go pe muagni ma peggi ne ma be then c'era bicchiere down per down bicchiere come down ni con la nge bien lo ma cả đi cà phê mà chắc là chặt liền cho toan mà ghi này như thế rồi đó thua bên này chắc là chỉ đồng lộc bên vài này chặt của phê mua gì biotech chỉ đồng agricultural officers ga game công nghệ kama mwani kwa nói mà bè với ông còn down tăng cái cái teach cái agricultural officers UPN atamni en be gor dog la penyo li weng ka dong gamo la wachel okay panelists kwak mo mati kila pen yes Fred ana apoyo ritual una merona dok matutut la chien but ye ami man ana mero ritual good to lokko mwanye amero chako ki philosophy ene mawajo ni kaiti ka piem ki ngat makero ni tek Fred we ka ngole manak watam ne wa pen eno pien chaw ne nak wa mer wa chwal la pen ke kan ka de dugi philosophy la chen wa ko chwal la pen we en okay ka fine yeah okay yes ana poyo amero ni apenyo mera la penya rioba ma chiel mapping ango madong rocho pajo gen gotimo malupe ki miri padano kero padano ki dit pangom machuli twero tikere matwero jollo program mamegi mi peto de perennial crops kite machalo yan wajoni la penya mario en ngeyupi conflict of interest mo matie makone bidugu a big stumbling block ikum program rocho pajo forum in the con payment yang ken but me shaping jeme mo ken rocho pajana poyo for panelists wa what go dog la pen ma megwa neno gana chamone the did Caesar Public neno yobu dog la kirmone chine charo no take la penya money okay Mike muted ke unmuting yeah and for you to try I've got done the chin manok and for that insisting look mo yemen can watch me yemen the amount of me yemen what kabale actually a period making any can don't get in on ning gidung go twal mir gi chak ne video mo tikere mo yemen to twal en ma put one koro coffee wuro gi don wuro gi ngoni mo yemen actually tell lanya actually every year idogio ka na chero bir ko so charity actually irojo pa mir kongi temne no ngagi mo rombe gi interest look mo yemen kare ma gi twa na enyo kare ma gi temo pige miro nen ki ka no ndi ma wo ponye gi mo bale gi ye arange ni ti ma joma miro poyo mwanye go pu mwanye but ara miro tamane gi temo yeme gi ni ning bakara chiel eli ba chiel to pingo pe go tim en bakken go ter factor mo go no 10,000 mo apoy apoy benetwal ikam bod mego kacha ka dok bod mego kang wek win beneki bod mego poy pour wache mia la penya ye kon ki pen chi dong
pen to twal bor en pe pien je mi tu en mo wati ga mer winyo la peny mame ka gwak tie ma yeah a ti mel na mo loga ye okay la pen di opoy ko mane en to a tiki lo kom don da pen chi ko ni gwak ni yeah anda lo ya no be boy tual la bon balo kare ye wera dok kong but Mr. Dong Arnold Michael ka yongela chen wabi winyo keyboard sam no wadonyi i lok mukene matie yeah Arnold we kama duk bor mana we dok kom Be. issues nyala pen kidong concerns mukene madana tekere mukatio dong Be. A foi tutual mera chak ki peny moko ma a ki bot Dr. Chelam ma upenyo kache watie katich ki lungech ma gen der gitie lokum fu me were kama gibe pere mwanye ubed marwate ki kit ma chame enoni mer wa dong ma be a mera doge ni menu kakare tie iken yup ma rocho pajo ukate kwere kawun wi upo idwe mea ikene dwe mea dek rocho pajo ukwanyo dano matie i department mefu tutwale ministry yentebe ki ukwanyo dano matie research station mal gen nano lokum foru mwanyi kige yer lo tena chuli mogo ma der bitie lokum fu ichero kwedgi i Nyanza province kaneno fam machiel madit pajaluo mo magitia furie mwanyi kunu chikupe man magitia kupe kilo dero ilokum funi tika mete nyim eto wega titi beneni kumbeti ni wununge mabeni extension service unyo dero ngech me poko dero fu ikin gang gor netie pien dano petie ma uromo population do dongo kaberu beno dogo lacho kit me wek plutich eni no beri kaberu duju ko bi beru yot o wego kumbedi rocho pajo tika neno kit yo ngo mamiere keru ni eni gemedi yan lokani wabi tich ke ludir funi eni eto watia neno bene alternative mechanism mano wa medo ki keru gi weki o bot lu fu weng ma wano tia meto tich kweti adugi peny pao omera nyego Fred ma openyo ni wano tia lok kamwanyi dong mono watia mapping ka kwene ma perennial crops egini gidon ye mabe ilo bachuli before wano chako ke lokodini amera titini ikin kama kerwa gora ye ene wot kidane kin gang me chako timo jemen ti yupi enin tika rolling out mot kitung bot rojo pajo pe watika chero uyor pigor me extension onyo choko ngech malupe kigine eto watie ka tij bene ki data mogo manodongi yobo gi chon amera minu la bolle ka wano beru kumbeti chawani amera wonu ngeni loba chweli po beru kamo madoko kane gwech ke dul ma pol ma gamento commissioning in gitimo in-depth study iloba choli binge wa wel ngom ma dog ora chela choli tiu kwere kadong optimally me wet ge chek cham binge wet chama ngoma tie eno weko kaini nano je mogo matia teme iloba choli pege tia teme la bany ba dano tike ngech ma wane gwak wa peke ngech ni dano ngeyo ngoma tie pajwa chien ngechi eni muka ene wan watika tamo nongogi wa meru ki gien ma wan wa meru wati kwede pien ka wan meru kelo perennial crops pe wa berito dana rida ye gibiti ki the right extension approach me wek dano nen kodi mene marwate eto bene wa biti ki research recommendations manyurni kodi eni ti adapted pi area mati elevation market man soil type tikuman eno weko ka wun wiu po ikin lok mogo ma la dit Chief Justice Beruka loko na ikar mo karangech wakelo research station nyo jo mati lokum kwedu ngech lokum fu
me we ko konywa me neno ngom mene marwate ke peto kit kori mwanyi manini chu me otich eni watika temo na karibet war mod wangeni wabitia kone mapia mwaka neno dir tutwal wanu tiyogo dok wabi yopo database mamekwa wabi beru kinying lufu kwena magi bichako ke ye pien gine bene bi a kibot la te dero ini bi supporting process eni ti wabi chako ne mapo bitor danu kuno wamer bene ni pedok wadrut wiwa wai lokumfu keken ti diri majano watiki wakakete tan alibadek memwanyi wakater ne pe tam wani eni weng watia nano the value chain memwanyi bi wot nini nga ma obi tero charo kwene waka wechu ane ni chao kene kidiu mamega kar ma tiu tungi logo parabu neno mo awelo mwanyi wat piana neno ke maru mwanyi jui chalo kofi wela wor kwede mera ka me chero katamo ka chuktetie ki atemo neno jo ma welo mwanyi ikin piny kunu apenyo gi chali Iraq apenyo Jordan apenyo Syria anu companies madon I loba deke ni gen wang tie gitiu kama dong gor berti ye gen waju ni gen gi poyo kadok gen gi biro gi welo mwanya wela wanebi ki bot la fu gen genen wayni kunu dok gen no gitiki ker medi la fu wel no dok yot ken export kaken wele petak ini cholo kai cholo dola alibario ki mia boro container chel me mwanya romo cherwe America kide cholo chene money mamiere gi cholo chalo taxes kien certificate me yor kom pa chama ini tia chwalo ne kidong i cholo pi trading license inde char mwanya ni kun mwanya magi charo kadong mwanya madong gi chelo ko roasted kaini chere neno chali lo machalo Jordan kila chel cheropi wel magiluoni 15 Jordan dinar marom ki dola apawi aboro eto kun la fu mate pajo kachani bitia welo ke borre i wel me chiling aliba para boro kadong mwanye madong wele tero karo eto no pe yagi chelo chi apoka me weli enuni eno wego joani enini pegi ye ni ge kelli gi akela dong bibedi kin luod mamekwa ene meneno ni kawano chako ti eni chuk mamekwa wabegwa ko neni ning dufu mamekwa wabegwa ko gini ningi kom alany pa joma bina ti donyi weken ganka welu jemi ke der mene ekin jemi magwatika luotu ne ti kumbedi tam eni weng tika woto ka chel ma pa wagiri mapping keken watika neno bene the value chain ket madiri maja cha gibi chato kede eto bene wamirni pe wa root wi wa loko mwanye keken jem mukane ma pat chalo pur cham me wek dano bet ki chami dero kuno ini tie ki gen makelu ide lembene no tika teme eno wek winya luo nyen kashonat loka mo yeme put welo bene fuda winyu ki dege aberu ki wu madit ni la dit eni tika bino ka welo mo yeme ke kan pian wa ene chara UK gen magiluo ni mango pulp eto extracting pulp ki ko mo yeme mamekwa ni tek eto po kwer ni pe bitemo chi atamo eni ben no mier gi structuring pian chao kan romo medu ker pal puwa wek bene enu ni pedore ruenyo kichu timene ye gin ma atamo romo gamo lokum mapping ma era fredo penyo stumbling blocks weka wechuni ikin jemi mawano temo ni weng peti gin mo maria peye kadwa mawano chao yop man me beru peny ka chao neno ngoma mier gi tim machalo wan dule choli dano beru ke luod mapol jokano bero gineni jokane pe mero ginen tiko man chi kitek palo ba chan ma choli do lemo dong do daholet wek wakumbedi put watika yelle amera wochini kin stumbling blocks matie madon loyo ene kerwa dano petika mine dano achuli mokwano achuli matiki ngech dano matiki keru pegitika mine pe obedo kwanyo chene mione me konyo rocho pajo obedo ini kumi me bino ko ibet kong chabera rio nywak tam
ki lu diro me secretariat me rojo pajo ko nen kwena ma itamu ni termini romo konyogi me nyeka nyim ki mene ye stumbling block me achiel ki me rio amera wechuni ikin yup ma wano tie yup ne enini wano bini loko mwanyi wano dul muka ene beneti yup gi me mwanyi kumbe di chan watika neno kit me kelu ripeni enini ka achiel ma ripeni eni ka gi kelu ka achiel gi kero ching iwinye magi mogo weng ene binyutu dong ni wan wabitik ka achiel kaput pe ya ching eni gi kero ka achiel chao kene weko jo kene noti amiel gen dok dung kuporo cheng jo kene tia dok kunyao chi bichwalo kar me wek wi dan wa chak lok achiel magi timo jemi wen kar achiel chi meno beno bedo gen mukene ma kumbe watika tamo dolo doge wek dan wen lok leba achiel gi titij ma no konyo pajo machalo lutader me acholi amer ni amedi mikerwa melim bene ti stumbling block ma dit tutwal pian kumbe ni kai neno pol jo matia tiu tich enini kachalo wan gi ene mere wan non watemo mere pian leta te komwa kauno wabedo ke kero mo meluongo jo maromo bino ka tiyo tich gi cholo gi chente chao kene no tiche pobe nor jo manok tutwal chu bedi ken stumbling block eneni tika nor jo mukene ma dano ti awinyo olo malit kau neno kadi wa communication kumbedi watik gor tutwali lokum communication kadi gen mabe ma watimo lokum der kwan man pilot kit me chwalo ne woko ma miere wek dano nen jemi matia time mabejo put pe yao time pien gor me communication in tika gengo wa beraria at one eto atiki gen ni ka chwin dano chako loke meno bene bi yope wek olo to wanyeka wachera nyim merni agam wie gen ma public so wajani muyeme pegi bol pien en tamani muyeme mapajo ni food pere tak ada dano mana loko kwede ni eno miyo mere tam ma mege pober kamiyo official verdict ni dong muyeme mapajo ni petwero tich en wachi no food en eto kai poro ke muyeme magen gi no ki lobo mukane ni eni food achar ne diet pien wel muyeme mawunu welo chako palping weko chare minu return manok kuno uchwalo kar maroma kikano no muyeme madon mene kama papateti ye chi pere tek tutwal ni wanu nen jeme gini chalo bakke bakane war mot pien wamerni bena pedo dok bal mier genen gi ngiyo ye mabe pedo wachak timo gimo madik maja cha weko dano chero rana tai koyo mene kin jeme ma atamani aromo dok ye kumpeny magipenyo ya foyo foyo matek tutwal lok me chano kor ki kore malupe ke la peny ma ono ki penyo wiati ana foyo atawni ene bedong kar mabe tutwal ma oye wek katwere no akel man umera chel ma ikit ma wot aneno chali wache no bene puti koyo man Samuel wek anakel ino wek pe kori da kori ke ngoli te ker mo ki tenguri ke kenyo pe chungri Apoyo ritual yes mero di gona apoyo ritual. apoyo yes Abilok mero manok berano apoyo in apoyo panelist duju apoyo benelo winjwa magi jalo kargi chabet no bino ka winjo lok mabejo ma gitar palu ano apoyo un ritual. I think Paul Lok la dit hanon do loko enti coordinator ma megwa gen gi Margaret Lakiri gina gi idoro wiwa ana tie UK chapter chairman pa Rojo Pajo sidong gen gi coordinating one and the wider diaspora ilokman me mio chwa konyo support unyo diere kiro gi wajo kore diere metemo neno ni gang warojo pien tich eni pe tie de mentality moni matiga creeping in momir watem neno ni wagino ko ineno Rojo Pajo pe mega
pepa Odong Hanon, pepa Chief Justice, pepa Ambassador Utunu. Much as it's a form of an organization, Rojo Pajo is actually in the arm, and I what Mirwabed in charge of Rojo Pajo. Yen Rojo Pajo ni watiga Rojo tekwar we gang mamegwa ke kenwa. Pedok ni Odong be kamo ni chero, eda mero team gimon kamo no. Watiga empowering communities where and community go chak Rojo gang gi or mabot gi. Neno. Timentede timona neno tiga biro mo waje yeni gin pa joni eno ni mero jwa pe wane pa pe mero yeni odonyi gina mero po wa yeni o creeping into agenda pa Rajo Kaje abi mi mere updates ma tung bodo gi tung UK kan dong keroge kwere. We have set up structures watiki committee matiga functioning wabere we hold meetings, committee meetings metemana kirmedoro program supporting Rojo Pajo. Priority mamegwa mwaka edni tie obviously any lok meder kwan en kiru winyo ko na neni litiro madongo cha kwan ni mwaka ni tie. There's a new intake mo biro, but finance chente is a big problem. So we need all the support we can get away ko kitunkan wanero ni mero work programs mo part metemo rayo chenda gi chingdano. Miro mi opoj madira da bot community wama UK kan tiene mo amo karoni we're raising almost 4,000 2,000 in der kwan and then 2,000 ibero pinyen pa rojo kwan pa gina pa Rojo Pajo. The meeting itself, we supported this the meeting, so enoni o agi ichene maunu bero ka jalo ne mau bero ka miyone dwe gi dwe unyo and through programs mo par ma wo bero ka timo ne team waka eni watiki programs mo we shall roll out show in our community. Programs mo kena tie gwa kan gore pa ko big bero ka gore pa wacha ko bene WhatsApp group ma waluoni apostles the apostles man eni juma gomi yo chente imwa kamo karo mabub, and the aim is ni down me a child any go ye when you get go the Arab me chilling me a death in the year for the 1 year. They can do it in installment when you get on me on or one child when you get structuring monthly contribution, but go ye me pound me a death towards the Araquan Gidong Bene. Some of us have registered Metimo the half marathon. Madam Wachako swallow information work in terms of sponsorship. Chena in the Benedujo towards the Araquan. So we have structured different fundraising activities. Matiga team, Mapira Tech Loyal, I think we have managed to open a bank account, a bank account in the Araquan in London. Can Chena and Monomi and Dr. Cherko individual account. Chero don't directly account per organization. Ma ngatmatiga doro lokme de Araquan kan ena kilama ucheng. Chi program eni wabiru kami ngej botu beru kami ngej ma kama no watiga holding ye function your fundraising money beru kami ngej botu wer no ubed ngej kira chere tiga bino kwere bene no meru bed ngej ka kwere kama no for jimi no rem o bino beru ka ko botu mano no en kira juini last year beru kami yone kora bichi ya pa di kanyi o joge mabu ena do watiga lego ne bot kuni o diere eni tijma diere o diere mo gadi dogi. Let's do the same. Our target is a Liver Beach for this year. Kawa surpassing that very bad, but our target is a Liver Beach. Chi program in Medar Kwan Gitunkanyi Kilama United Chairman ma uti matek meda mo amukaroni imwagane dogi anano tiga chako tijma be see mero mi support madira da barami na po bijimi dujuma uti mo amukaroni atamo gi enuni ko gi ko kan kana pen mutie oromo mi one apoe. Yeah, for tual angani panelists who can beno wabe mi lok bodgi eto an mer concern naba machala na tete bene ingeo lobo kinini dong tie lobo ma I kweta ka weke cham chi kadong ni joman mano gen
gibi beru ka tich onyo bi beru ka jalle per rocho pajo ni edi nodong yob mo chalo ma chul pe pot gini chi enu ni pe bi destabilizing tich per rocho pajo pian ni dan pe bi jalle na pian ka opportunity mono ngole ma olo en ram nango ki lwere rama weko tich pa kaka mano pier tekyo ka kenyo kono rocho pajo neno ni ngo ka kenyo pian ka ono olo tie gen mo mano tie well structured ma ke wani jo madong gibi ber ka yele nyoge kirka ge luono nge diere eto no olo to ge no ye ge mo atam man no be ber gen ma ber twal bange ka gwak ko ni cha mo no nge singar ma chiel kenoni omer ko konya dak ye pian ngeu kinin ne dong jemne payot omiyo ka ineno teach kine danong tukuk jomo ken benong gaka teach wek olo to e cham bene kan e gwak chena mo kene chi pangeo pat enoni pang anon ke gam ko ka kenyo che ke dong wek da okay wek Samuel do gam No, kan mo gam ne I don't know we see anon gine, but perfect long okay term no beru be ka chiante tie kira na ne winyo anon waje kore watigi secretariat watigi Jimmy Maduong mamira tima mamiro chiende ma kano ni dano tie magichula mano they focus on those things alone madok big volunteering well and good but and look me Rayo Chenne NI is the biggest problem at the moment but long term I think you know in the program we shall try to when you Roger Pajo bit there's some key positions no mero ginongi mano obed magichula you know but the man mero Pajo enni really chui wilatina chula chela ini ti ambassador ne mau mere nen kaka ni lok gilu diru kaka ni ginen watimo ni tiru tuka charo ngom tiru kon tika timo ngoni jiru ni mero joka those are the kind of things ma we advocate yeah but maybe you that's don't right remember yeah yeah for ticket man the band penny ne pair attack to twal pian kano cheng no don't care more tie no kono kin jeme ma wano nano ene no tie dano ma no tiu I rojo pajo I district mano cholo ge jane ke jo mano bino ka konyo rojo pajo kare mano ge min gi chane chalo consultant magen bino ki competencies ma pat ento pe pero me chan le mo wa fu watika chungwe kum voluntarism angeyo ni lutua wuna ya romo lako kuri gini enini ka wondo nano bene ni watika nywena wata pete wata mabe kikin ubeno nano ni dano petiu mano chien nono en bene tikile tieno pajo mioro dok bene lo tieno ngo gicham mioro te lo tieno gankwan chi mene ye kin jeme ma rojo pajo tika nane kin institutional development program ma entia katuna pay ye kumbede ni kariwa lokum gen wot kakan wero kariwa chero kalemu ken pen rojo pajo fudno tui kum mutaka mage pa kwalo dano me roto jeme mogo mateno chal man lo teno kwando nge chwala ge gam kwan mier gi chet gi monitoring bene kata gen tie kare gam kwan bitia kwan mabe tene mono permo pe ka yelo gi lunyoro raro gi jemma kumene chumiu watika neno a broader view of kama jemi affecting one me delivering ambition ni egini wabi addressing obstacle nanen la dit Fred wajo ni bottlenecks ni your stumble blocks wabi addressing again ka availability mele mukati kidong kumbere nano ini gana anano Dr. Caesar posting chat ma waje lokum compare me chung bibie ngaka ale bario ke pierre we bichelo tour wa dungan ma jemine pour be nyan mete ibino dan log leb mukane ma yen ya nano ni en mere chere o tane
mukene ubitamani kong mier kai we tem jem mogo manodong pano jui ene temo chu wego ene wang wano ti aneno ge chalo kit yo me kwa padano ma chalo rocho pajo wano ti ki ngech ni ikar makit menu umiere pe wano mete ke donyi lokum chung bibie kama ineno chalo ka inir neno pages ma rocho pajo ti ye WhatsApp wajo kitak waduju kiker wa ma watwaro eneni peo chak lokum chung bibie kan bien ka uno temo koman che jomoni kacha gen gi pe kiker me bolo ne kan giwa choli dong tete me ketman kita lok ma komane ko tie mo kane magen kwanyu en lok magi loko kaili gi copying gi pasting i group mo kane me yoko widanu chu miyo jemi machalo chuwe wi bie gi eni wano neno egini meno chalo gen mo bibie no chalo threat eto kitung botwa duon ma wachwalo bot lutuwa weng eneni lutena chweli weng bejo ka dano bichung me chwako laten ma miero chero kongi win tamme ngoma bitimo maber bikonyo pajo mier gi roji mandong peko ma wano neno ni pajo to mier gi roji unu chung matek meneno nga madong kumbete chawane en lok yopetie maber ma bikonyo wek gang wano dong mene gin ma wan machalo rojo pajo wabi wachne en dok apoka mo pe wano chwako luten wa weng magitike dero me binu ka chung pe achoni wano chwako ge wano foyo total Afoyo, atamni ye wega mi kare duak kombede in no ye wega duak but moderator man Dr. Caesar wek nong eno gam tal kibora kado kupure mudong afoyo. Ana po de twal the ben apo dong anum lok me lo ke la gamman gamma po Samuel man amiro mio ka ki panelist ma tie ka ki romo mi no tam ni Fred no tiki tam ma Paul ma mil mi and say Fred amiro do gi ni du ken we all dong me call with no tam ma no ni tam Okay. Ana poyo total ana mero kelu loka dek man na chak ki lok matiri ero to very partner ni actually warwenyu one tie ki power brokers maduong karo okay power brokers maduong ya actually ni ale yes so power brokers maduong ya actually ni utiego wa machalo kara wego kirika kone wano bilogi lokom rocho pajo an wamiero ni rocho pajo nyak nige kawa wego element mi politics o woko ti obi yelo wa in the implementation kuna bi donye yema tutut ka yiri nene chawa ni ngo mutime iloba chuli ma chiel tie machalo la wich ma diet tutwal ni chuli tiga kwero ye condition magien giti la ro bien ci tiyu kero ne ilo malo kala ro tiyu kero ne ilo malo ci en dong level ne lokeo network to be a year ba yeah warwenyu Fred or network of Fred Timagoro yeah okay mom gonna walk your wako and do mego no bene tiki duan amil do bari kakara ana poyo dano duchu poyo tapa luo poyo ben la kwa TV o poyo tutual anon tin me kapikin wa gin ki samulara machalo lumema mero chupajo ana poyo tutual lutine tutual amnon gin ma unu tika timone ikakachuli be tutual doko pili wiwa dok tika ke wiwa wan kaka matek tutual anon Kortiga chwe but oye watch man
ni tim ka yene kati wo tam megi kineno ma megi me biene tela digi be luo yen boro yen bora yo ma pe be ka ketu kidlok mo kenne e kom yen ma wego ine dugo goro kidon ka wilo yen don rekote don tigudo kan dano tie ma ke jogo gyo mo kenne ke tinyo ki miyo yet gi tit ma be don gen guti we pe don gucho mo kenne ke penyo gi ni omiro chili adi we pe chui kom ngat mone so rocho paju kirika bere ne gen giti ga nana ni be pigi donye politics but politics ena ye shaping ko waduju maka wana wego politics so chi wabi bere with a very wrong bearing loka mario ena ana miro chako ki philosophy money is going to be painful when you loka ene the philosophy money mawato ni kai miro winning a race makun kero ni no itika piem ke ngat ma kero ne duong tiki speed kero man ma anati wacho ne kero pagamente an uno ineno ma mega kitama mega una bero kaneno ne kitamo ne ni lok mi puro mwanyi uno aki irocho paju chi rocho paju kero lok bora chuli ni unen ichawani pama dong pe ta dong pe wachiru unu ka puro mwanyi pien wano ni tiyu ya chuli enti chani kichwe twin madir tim pa Salim Saleh o kwalo project enyo man amirna lok la bon la wit o kwalo project enyo pasen mia chiel yen mana be loko ki evident ki borro cho paju ka gu chako ngweji speed mo ma kirike chawani rocho paju bin nika promoting peto mwanyi ati meto wachuni enoni is chasing a dead hand obitiyu pien i villages ko wing yone go setting teams mamegyo yone gitika teach ki structures mati sub county structures mati parish me developing a leeway me reaching down me for mwanyi me romachiel Mario ikin members me rocho pajo I'm sorry to say this ki jomo kene buga mo cheno ki board gamente me chako tiyu teach ma uno be rocho pajo gen guti gitika tiyo ni ma as individuals ichawani wan wangeya tini ti jomo kene ki sub granting gen no mi me mo kene ilok me peto mwanyi gin ma no be rocho paja yirok mi kodi investigation ni dan ma dong mi ro peto mwanyi en gubi no kodi gi kwe anyang la wu ma deng ni la mego matiyo ka chel ki Salim manye Slivia wore ere ma ko contract mi poko kori o duchu o chero kero en team mano wano wajo ni wadeg gini ene ge kero gi gulu kanyi jono yabo nasari bet jone tika pieto kudi jone tika raising the seedlings ma poka ki dano manyuti ni Salim dong be wilo ne ki bot gi ka dong ki poko dong ki dano chiente dok chien bot en reaching one and yet ka ini wore ken penye no le tien wa magen go yabo nasari bet madon magitika pieto kuri maduong ere chawa ne kitika lwenye kumgi madong konye bepe la u ana limo nasari bet achele chuda ma jomin nema bu bino bu juero jimmy pa wubinio bu chora wubinio 30 meters away from Kamagen ge wajoni wetland and yet neno tik panye eno matika tiyo neni to me as a layman na wajoni tika tiyo tik me restoring the wetland pian pitigin mo ma entiga timone mauno destroying the wetland mero kiti anna neno noke no kadong was supply is only dong one pidong what were on it. Gee, it has a bearing equal. Tinga rachel gulo kan mau mako contract misapplying herbicide ke pesticide ke mi yire condition ko any woto long actually for njo kit mitit kere one minute chene what we look about in now this is how far look me pieto coffee do all the year and one machalo rocho pajo kwene machel speed wo berupe jono winyo ki board wa they attended
yok mi gore mi mi rojo pajo mo be I restore jono tiw the message jono kete campaign. They have done everything. Ana ruape waki dano madit manong no be paluong nye ma under leadership ma mege mi kanicha en no cho nying dano maromo adiba yario ma begi poki di kone mwani. From nowhere udok bot jono noni joni have all been taken away by team and manyen. Enemy of war e ko ma mega. Lokama giki ma tamoni o mege na begi en gumi. Ena ye wano kati kineno maber gi chuny maleng yo mero jo pajo ni ro pajo ang training so wana chudi mono kero wati kwene wana chudi mono neno wati kwene wa miro ni wa wot wa chet kwene kauno wa engaging dano katimo gineno ni uno be konyo wa pingo ana wajo man ichane wa chero wa gago jemi maduong matima eto oga mo kero wa dong tilong ka dugurong peo kero wa matika dugu pene wano chero ka prioritizing jemi mabe wa team wana yani lokum kwan gina be wacha ko sampling no because wa mero ni wa team jemi maduong wacha ko donya bot gamen obino konwa that is an abuse. And I am not a prophet, but I'm here watching kainen gine enomete in the trajectory ma MT yeni to keep people mati rojo pajo wabi nano jomo keno be resigning apian angwe je don ngwe lok mu kene don kilon ka winye in meetings magen jo madon go beriye to jomo kene madon ti waeni I think I need to pull out pian do okay miri ma mego machala chuli ichite mano wanono ni rojo pajo be oberiye jomano watamo ni la giti lu meroko mamekwa magiti ga gengo don pachuli buroyo dong luet yo so for that matter don't feel that we're wrong very now that is how painful it is now how mete kumeno ti ubikelu gin my chane dano wenti ga lokone there's now a total divide between actually mamalo yelu on kuman ka actually mapenyi bien ka yini winyo in the corridor mana tamu no ni rocho pajo no beauty ye wano bere ka choke ma iwinyo ka ke logo lok eni painfully you wanna chole ma pen mo matie oti wono ki minister nyiga chelle ken eni no bat mau I think we look only back to Girko and this is where rocho pajo no be biro ket chingi ka chako wachone ni how do we balance the equation ka dong tien ko dong chaka dong kuman. And to make it worse, ngata tika wachone ne actually na roka yedong tidong ka wachone ka bono dogwa pien watika lwen ilo kumbalalo chirong ki penyi wala penyi matete non now kapo waneno wayabo wangwa chon ti pobiri ododo madip ma churi no ta ko bokone ma title ti rojo pajo ni obidugu history nyo obidugu gen mo ma yege madiri ka ke luo dano ni obiru munu ikachoke dano dong beru na ikachoke chwalo alama marach woko kadong ki biro ki initiative mabe achulu keriye chingi achulu bidolo chingio chwalo alama marach woko now to avoid alama marach maki chwalo woko mageo don pa chuli atamo ni rojo pajo should wake up kichak neno jimmy we kichak tiyune yo makelo wakachiel picha wano yie anagi kanyana poyo Ako time in attack Fred. Angola ko tie wa ko dong kino ngobe man na. Amiro du bot mego ki en mego not ka gam. kakari polok dong ba lok ma be jade da ruot do tiaro ni amera ati no ga twal po cha twal em bot na ki jumo kene ma pati kuja ma witiga ti lok ma lok pa yo winyo ma afraid wa di kombedi ada actually give actually pe wangi ke actually tikere kimale kel ma pe actually pingo we ko na rock bi do ni rubu inno utani uningeni ni gangi tikenyo kakani tikenyo tindi tikenyo war bene no tikenyo uri yela rock mo me awa ke lobo mo kene me bier me do me
Kimber tin go kata kere no gimme ko ka chuli ma wan wen wa chwao do ko ti chwa ko wa tien wa chi wa wen wa ile pi wo tien ti a lego to twal anon ni duan wa bot la dilo window lo gim ki ambassador u pit kare duju ki ka choke un group ma don en un lo mema ma don o kele lo en kamalen u lo kimu po wek la ruwa la tuwa mo do ni kimu me ba do mo ma gulu kele pe o do yege chung ki tienu do chio i ka ha choli ko na ma dit ya mo ro ki lega ki me rio anon o ke tialo chi do me ro to pa lakini bolu jeme mon ma ko mber ki bolu media te xigi mo ngi gen da mo do wadi gene tuwa te ro to pa lakini mon ko te mo ke ro to pa ni i wek ro to pa be ro to pa me ke jeme men yawo man yawo dano nyaka kelu ke mon ya no ma be me ro to pa o ke kenyo ento lo e me media kon TikTok ngo gini pe ki keli i te ro to pa o bero komberi tibu pachioli ko na ma tip alego kuman la ti ma chel ju choyo ento ne ngaro mo lu pere ji wulu do me to pa o be pe do ka lego be ni kare juju pe o ling ria de wun jo me la to pa uti komberi kila ko tv uti gitar pa lu ma kelu jemi o kama len ma komberi dano do ma papa ti ka winu ngo ma in anu ke no dano ti ka winu ta wunu bere lo nyama lo kinu o kel tan ine ko bere samga kul kama len ta pa lu ci ke lo dano winu wandu wa tuni kuri te wone ti ka tuni wa me o le gana ma dip alegu pe o nyo che pe o weki ki pal gin ma wunu cha ana puere da wa ko cha bot jo cha Ana po malmo. Sisa tange ka wakati ke lagama. Sisa toboy. Lok mo ken ma miro mere to twal pere. Okay. Miro mere po sam gi anon lok me updates ay. Ina pia te ka no ni dwe waro bino gi update me ngoma no tika temeni. Ana mero wa mere ni gimo ken ma ini chako timone wango youth mobility. And lubo kando ngato premier timo gimo ka ngato premier na youth mo yok tene kino premier chak me wot kolo. So one option mo pere kono obstacle tienyo obstacle mo tie we need to do something for actually. Yeah. I'm going to do bot hanon kay idomo tuge kumlock en ma panel ni. Yes, atamo mera foto twala poi mego pe mene wakero idoni oloto wero bene ka wanano ni lucho gatie umete wona nyim were mete eno wero nene ba notie cheerleaders me chwako team kunu mete ke temu gena wote temu nene cha mera foi to twal pian man po ber pian me achel aneno kare ke kare itie ke chwak madit to twale kum jeme ma wano temu do e chemu bene ket ma mier wa wot kwere wano foi to twal atamu lok ma ukatiki bot omegi wa Fred ubedu lok maduong muka ino bedi kine luot ki jeme ma eno winyo amero adoke wiye ketman rocho pajo ikin kwet ma eno timo ilo komfor mwanye uno ni kweri mwanye mwone mage pogo ni pian yup me mwanye pe wane wachako ba uno tiedo yup mwone pa jo muka ene wano watike mek wapat bene gien beno temo eto no petia ticha ba chi kodi tammo ne mere po chengi geno kato kede talo gien magen tammo ni romo konyo weko kony pajo chi wan machalo
luaka chwele ka gin maber pi luakwa watamni no mier gi ten ye kwot wa ko kon dano mamekwa don kama puonj mono chake yeni mene kama tam wapoke ten ketana wachu kare yo mokwa no miri moni tieni ginen luku mapur ku madon don keken ato roje paja waipe lutua keru gi goro go mier kong wano ti bene ke joma keru gi peni ti yob man enini roche pajo puchui loke me acheli ni joma keru gi pekeni ene focus ma mekwa bibedo ti ye pian ene la teder ma kage konyo chi neno ni achuli tika don pian dano ma tiki ker me pu maduong lo bachuli pegi duong ye percent manok keken pol pa dano ni ker gi pe atamu Fred ka ini tia winyo loke ni kipajo meno Yes. bedi kin jeme mogo manotika kupe pianan bena neno ngarmo posting la wo maja I page me UK na winyo mego bena chemo mego ros chemo wang dano jeme ma wonu kar yamo kenyone ka jem makore pe tipen wan pe ya wakar no chen winye eto gichako lok me yopo formulation gitia conceptualizing ket magi bitich kwede leyo tam no do chake eto mapia wano mete nyim program pa joani megi do chako pian nentalo biano no botlim ma megini makumbe ana logo ni amera titu ni rocho pajo tika mete ke yop ma megini meneno kit ma mier gen gi launching kwede karibet ker gi pe lok me speed me ni wajini eni lok maber eto ingeu speed time kache dano matiki keru tikiru kunyo dano ripe pian chao kene keti wan watie wan wache dano eliba pa mageno jaleo ni dwe deke ni ana biti yutit mo keken me wek jeme no tine chia loga ne bene neno chien gor wani enu ni maini chemo ni ya yom totwal ni wajo bene kuni poyo ki wiya churi ni gi wek neno pian neno naga ni eno be weko kar ma wano cho inono dong penyo yuro kun no idi cheng no mier in bet kati yutichi chimeno eni gir ma pera ta amero bena legi ni lok mogo magi logo pian nene kin nywako tam weko chao kene ngat ma petamo mabe kuni ka winyo tame ma mete kwalo chao kene dong kong nywako tam bene wabi chako kano mogo dong pegi nywako wen mo kene dong gi logo ke tielo mene gin ikin pony ma wano tika nongo ne bien ingeo gineni tika ponyo wa bene ino ngat mo ma petigi ngej matia ti kum gimone ma ini tia loko neni enung ker loko dako kin tuko ma mege bete mo kumano bete chi diri maja cha ka ngane ti chung neno pen wa gini petiu eto kuno en pe uniang keta no mier gitem kere ti anatamo apoy to twal tamma ini kate kwere pian konyo yabu wang lutua magen tia winyo lokum chawani ni umier gen wek neno dano malo ichak kati uti marwate ilokom rocho pajo meluongo ne ni take over pe ang'eyo ka meno kakare pian rocho pajo tie puru chung dong kai winyo ni ngati mo gware rocho pajo mado kumero lakeo chako loko nge iwa meti yujemi mogo kama lem te ye chi men romo bedo mekaj kumada pian an pe ya no ngechi enini eto jemi mokane ma tika teme chalo kete ni tero ni kitia tamo choy lufu bangoni meno tia teme eto amera wachuni pe beri kin yop mano rocho pajo do chako temo ne furi pian wan pe ya wakaro cheng wa penyi winye ke dul mokane ni weng malobo loko mwanye pe man put wachung winye mokwani gi mertano kwat kwedwa eto mir pa chole mokwa ene gi ket kamaleng mir pa chole kena tieni kori mier bet kori mabejo
Pian lok eni do karo bene. Ko lokum ko di mwanye petian me achel ma wano te winyo ne. Chi lok eno kare kin nywa ko tam ma atamu ni biberi kin jeme ma won miero nge ni roche paje pepe dok ye chen. Meneno ni la tedero ma ker ne pe ni tiga nongo konye eni ni. Puony be romogi kidong en lokum value chain wabite monini. Pako mere tie ni kumbede wilogo do baleo. Dano inano bionu logo kwedi nato no kinge tiyu jeme mokane madak perwate ke wat mano wono tia tamo moko ne. Che kamogo ma inano tia ber mapao beratini rojo pajo beno wajo luor ni ano ni aho. Watiki ngej nyo yeni jema kuma no twaro time che atamu pe o miere o bal yo po me wara nyim gen mana lega ye dano mete ki buku mach piano miere wachera nyim ana foyo. Apo ran ano. Samuel tiki la gam. Well, kum ngoma kano no gina ni. Lokma adit fedo logo. Atamani ana winyo. Ka lok makili yano ni mukana fotiga katki borachori. Lok mele wij ma winyo ne pe miet. Kong muko ka ngat mau gamo chenne. Alpe ya winyo ba ka ngat mau gamo chenne. Wan wo pegi control ye. Ngara chira tigi mirne. Kitimo gin ma en chunye miro eno to eni pe ukwa to pe ukem gango ni to pajo eno kema chuli weng angat ma peneno eno ni nyoneno ni chiena edong gin ma obe konyo en tiwel eno mede kwede eno gin eno ni kira waro ng'eyo kwede pe obi affecting gina ng'o ma wan patiga timo ne pete modoro rojo pajo en romo gamo chienne ukeme kwede endo pe obe rojo wando pa obe duoko wara ng'eyo waro mede gi tich meneno ni wa oi kaka chura chira duju meneno ni daro chak kiabu wangi meneno kita otwero dwaka chuli ikip me chuli machon unyo kita chuli miro bet kwere enu ni piere tek idong lok man me kumalo ki kupinye ka fod winye watin enu ni tuon le wich ma konye pet ineno again to ene po kwa kumalo nyo kwa kupiny ene chuli gang en magiluoni gang chuli ni ene to chika jumo kene fod ginero iya kumalo koro tigi minister koro kupiny tigi ngogini enu ni winyo ne pe mir dok le wich ma konye pet ineno ma wano ko dujo miro obiro ambassador pa rojo pajo ka watiga temo konye ke kenwa watiga neno nyim watiga neno pirwa watiga neno kwa lugino lu kwarwa ineno ngomen matin diga chero ni titi churi di ko bichero dole ka pe wachung rok tiga donyo gang tiga nywal gili tienwa tiga timo ngo ka pe wachung di ma jawa chero kwere ti winye le winy madaga churi mu kana fot logo ni ho kumaro koro kupiny mukana neno ni achi na pira tek fot ngagi ni chigin go mede kwere papo be dirailing ngoma wan watiga temo timo ne atama ni eno ni kera ero mede ne ko ngoma don wa jana poe Ana po to Sam. Man dong better tell better win viewers comments where in the time man up put down on training when you're on gam and ben. Gine moderator. Yeah. DSO chalo text mono bora kanyo pen mono ti kanyi Roger Pajo mono ti ka yobe me ribe ki rudi because it looks like jam mugu tima rudi ti ati mono ma bokunyo romo rat gine o rate o gingo ma ro ti ati mono ni official text oje pe no romo donyo gine. Okay. Amero ni adok ye ketman ni ye chaki palok roch pajo no mero ni ko etiek lok me institutional development kadong mano jemi dong gi chako tiero gi ka chel kama leng
ene dong no ruodi miero bini ye pian pol kare nge ye choli wano tie ki kodi war mone ma wano karu ikom ruodi pian gen pe bini nywa ko tam en magiberi ye lumoko ni chu no imiri pa rocho pajo ene ni kama dong ki luon ye ruodi no lok dong ki nyamu nget pian lok ni dano chalo prime ministers gi ludiru kaka gi no gen do ke lutam ma a ke gai ke duju gi nywa ho gi lok ye kadong gi ter go ruodi jemma kuman je ketman chi amer bene a wach ni yup meti kike pa choli duju weng bor rojo pa jutie kama no gor mer berti ye ene kama kugo berutie ikin odike ma pat mene yeo galo pien nen chalo wai uno pe o mio kar ke dan wet ki chak tiutik me kero don pa chole nyim ikin jeme ma pere tek ma nen chalo gin ma mier giti ye to twale ka dore lokum kike wonu nano chalo lokum check man ma ukati customary law ma kumbeti ni kariwa la piri da madit pamiri me Uganda waya ene pe yoho wi check me Uganda eto konyo kora konya be pa jeme mukane marocho pajo tie tije machalo me strengthening traditional governance manu eneni bere be berutie me wek orike pa choli matelo tela me tadaro uchung mabe ma enuni uberugin ma peya gitimo eto tam magitia chwakone ka chwakone consultation man eni duju bi konyo totwal me wek kar mandodong ge karo ke framework ni ikin jeme marocho pajo ngiyo iye madong gibiti ye ki ot ke biber kuman maruodi dong no bienu kaneno gin magiluoni resolutions chiman put tie in progress peya gidolo doge atamu kai romo kupune bot la det DS okwara Atamati winyo end up always paper na ero mukchal na actually. Okay. Ano po questions pa DSO where up when iya po that look make kwaro o igamo ba meda. Lady Grace, if I'm okay to a question. Okay, apoy abi kerne wekla mego kanya no kanya ke kwano ne en. Okay. Watching from Dubai, man, John Carter, Mateng. Okay. Boy. Oriama John Bosco, Tamme Chakder Kwan Be as Adada Chakti Kitung Bara Luora na ki la pen dong tieni dire majaka chamchana odonyo eder kwan man mabeni lok meno titimo ni ning wepe oto tien derwa openya la pen ba ngato ramo gamne agamo ketman ni wafoi tutwal Oriam John Bosco luor ni eno ni weko kai nen wan bene watika nyeke mot watimo pilot wek panen kama gor romo bedu tiye chiman ma wano mero chako timo launch me der kwan weko bedong a fully fledged program wabike to mechanisms me wek the wing feedback wek kama complaint here wek whistleblowers ben romo mi ngech pien ngeo chamchana eno bedu gin mo ma tikere pe yot teme wabot mono teme ka bedu weng dok one en ma watie lobe me delo chole
gor watie pian ka kamalim ti ye kai neno dano ma doge kila chiromo kare ti pilot en waga wechuni pigum mabe kama goro beru kamero nene ye weng olo wa plugging manno ma wa bichere full programming wano tie bene kilor en waga wa biti ma tek dok wa bichung bene kum luak ma mekwa meneno ni ka duon mo me cham chano winye kamone ni pap konge ma brek pegi bichero ki tich me chole eno ni anyim cham chana twero bedo latin ma aki ot mano ker palo nyor netie gicholo ho nyogi kero oi kin lutien mano ker gipe ker palo nyor gipe be chol meno eno ni watiki mechanism merato ne kumbedi chawani wangiu ki gam kwan latini no bera kwan ni peko ne ngo malu fonye be mier mine wa ka gichere te der be dok geraro ket ma gen ko kede cha tamoni one for penye ni one ben watia tik watame ki ker wa weng menero ni pe tor tien dero foi Tim de kachole machala onyobula pena moranga dengo la chaka la korkoro kabi kal la pena nyim Atamo mono tie kamedu tam ni miero ke pes cham me a chama. Ke ken tam. Yeah. mwanye kekan Yeah, me yeah. ayo tim dake adako guok Ulaya tutwale I Carmel lweny I kumalume Uganda ma oweko lutino wa mapol butuc Ulaya ono bedo chane ma nok ma gamente miyo ba bora donye piny konyi lok I kom lok man tim dake pol lobo ma odong chalo me EU Denmark USA Australia Muda. Modern okay kimu kene mapol gitie kichik gime gwako bedo pa anywaligi cham yot kom kwan od machalo labol omiero rom dano weng me lobogi kiet ma lobo achel lobo kwede chik man twero bedo pat ento pol chente aye gitiyo kwede Ulaya ka ng'at mo ma mwakane okaro 18 ka chepe tie ki yo mo meno chene pe tiyo ci en twero gamo chente man ki bot gamente kun no wor ki yenyo tich me medo I kom chene ma gamente chulo pi o mede no pedang yo kwena mo gede Werdon giet kenyu ba oge kenyi chalo wa Atam me gamo eno wiye ene weko pajo kata gi chek onyo chek ma e karo kwere pongduo moko ena ni kak ya chelo mero go bet pingo nen gina ngo ma matiyo priority ngo ma yelo gin kamu kana tie kama gichar yengom kamu kana tie kama pe gichar yengom kamu kana tie ma gok mon maro ko loyo kamu kana kama mon pe ka gina ye chidong within each kaka ngo madong tiga yelo gin to twal ma omero gi rocho ko immediately gin go kar gi chek ma gero mo kero na book we book en me chek yo karo ka ki man no ka fu actually which is why we wajoni each kira chelo mero bet ambassador nero ni kaki ma megi go bedo piny metemo nero gina ngo matiga yelo community gi maloy duju ma omero gi roji enu ni ye ena ye weko dis check gina enu ni karo but enu ni fut check enu ni agi bot kaki manno betual so pera technique gina enu bet ka mede bedo piny enu mero bet ka mede I kaki duju
Apoya. Okay, apoya. Poet And try some. And then, Ronald, we can make our quality seedlings than getting it from the government. ano lene ramu gamu ano ne waka. Manu tie kin luot ma wate tije dong pa be wachu kamale ngoma wate tamo temo. Yeah. Okay. Wono winyo ngom kwe lo jemi mogo mate teme dong chao kana mier kong wa lengi jem mo kana. Okay da. Kara Oduogang. Apoy la did the ben get down wang matie e panel Kelly Wallock. Mabejo Kelly Wallock mabejo. Lo umo dua ruodi kono. Eno ni na nen ke waje no. Igamo ya. Lo umo dua da ruodi poke tie ka kelo chan ima pon document tie ti pingo achano kelo pochan eno ni da ngate ma da kon na yen me ka mone Le ba chwele ne dong pa wan yang. Atamu Padongi gamo ko na nen lo karuri. atamu ka ano ki lokma ambassador maru karu kwere kare nan one actually they watie kom lutela wa machalo ruodi wa beru yom total meneno de magente kwere itela magitelo ki lupajo ko matete meni tie mele wich ma one watie ki twin duju meneno ni ko ni di chobo ho wek geno chakti di kachel giten wigi ka ini chere ka beru mo kane duju ko beru tie wunu neno busoga mer beru tie o pekar mala chigen beno yu winyu lok gi juone man kumbere gen tie tich me konyo lwak ge ko kar mo kar ngej magen kukene giti ko to twale nan we newspaper no gi kar ki chel jwenya kero no tie dio ki joine no ni me kwa kumbere chawa ni umier wanu nen kit me chakoria mo jwenya matika dio wani eno we rocho pajo kumbere bino cha tamu lo mo dwa menuti ken lega ma mekwa ma wanu tie tijie we ruori geno bet pen genyo aktam mi kom jeme matika wango ege o we opeya gen rebo chenge ana foyo. Okay. Atamu na wagiro won kan. Okay. Amen ta chala John. Dong bena uyena leka romo como bergu ni kachoke na moni ko gale manoko we ka ber kanano ne. Poet one mai ni we. Poet toka no. Ana foyo. Abi mino gena abi weko na ma WhatsApp akany bot weke ka che gwake I noni miere I duk bar la chen wek waloke wanan kong jemi mogo ma duoro nyo tamu kati ye ma pegwaka gamo maber chi abera gonya bena me lok kwiri tamu aweko number WhatsApp eno meno Uganda ba amor achano rawo la chwejo gwako The Ben. La did the Ben. The Ben do on board time. Apoya. Okay. Okay. I'm ending program. I'm current ending program. Okay.